Laduna le bak kor ni laduna buan ha. Baik koktil kal ajen yap sakandiat. Barabor si use gani kal liquid moly ngan switch no Shaka Petronas 15W50 ka kram he ka grade. Pitulah yang ni. Chal. Ni rola su juga, asu pendukut wayar nomor ba umdar tu soket ban pendai kemba jongki tiam. Ye वाला में ओरिजिनल नहीं है. Original में दिखेगा मारेगा. Biar bejijai saya ke baik dan only high refs kan salang. Ngam la mudur ba hadu 10,000 subscribers ngan poi mga kan ni ke YouTube. 10,000 ngo ngan ngo tambah ngam la ban ngo hadu 10,000 sien ngan ngo tang sien. Dia Oh yo, koktil mentah unsna ga baiklah deh. Dhaka. Chip tap. Hilah magic. Ayo dabor. Ani. Nyepit sana ke mobil ke yang haduk kan noh. Ubuk lagi. Ke mobil full yang. Laduna le bak kor ni laduna buan ha. Baik koktil kal ajen yap sakandiat. Pen khoi je gini jenat. Making sure kimrung siap ra. Nyeru. Barabor si use gani kal liquid moly. Tambah kal liquid moly mentah ka market kali kamkai kali komik dengan switch no Shaka Petronas. Tiga ni tak Petronas kedai 15W50 di sisa kat kumka company recommendation kedai 10W50 nama kala 10W40 ni 10W50 de kani ngabu ya kani nama arba ka kram he ka grade de the higher the grade mud for higher cc ngan try ka ada kani mentah ngan pai ka ai kumno ka pen refine hanu ko rukam ya ka engine running de ngse pai ka ma after using this Petronas. Mentah ni ini di box. Ini di jaka bosong ke mobil filter. Tu. Tapi itulah yang ni. Man ba change mobil filter hab dan kam ban change. Tengah dia pen ke je gini ki mobil ki barem. Teluan ha bantrai kam lagi glass maman siapa nama mangadang syumi kumtu na jing trai mangadang trai te jam kwa ban hi pada di mga kerke melaap re jong ba kwar tip top saya kini mekanik banjai ga Oh yeah. Original lah. Dah. Tirit ude original mobile filter. Oh kebalik lah mobil deh. Pensenyam kum tu. Strict procedure ha. The VE the mobile filter thermal arung dah. Level of tightness kada melangkat juga itulah tip top. Teman-teman tight nak di drain bolt nampak. Tight nak ni drain bolt nampak. Tight kejing tight kelang ni harum. Ha. Ni habis lek syar kan ni. Saja gini kejebok jeban lala ban bit siap ye namar pa. Kalau dilihat Kiwi bubel di lawan lupa ni ya kan ya ke Petronas kan ya kejat tekam dan dah ting rukat tahi lihat balik hi lik mobil sibit ni telah bang kali fit ke chal piti देख तो नीचे से लीक हो रहा है कि नहीं लीक नहीं ना tes ini kalau apa dah एक मोबाइल full हो गया देख मोबाइल का ladap full nyata kamu beli gini
kissing jong engine ka kami kham khut kalang kam open polish dia tangkam tu new mobile is refilled ngapong naga helmet ben ring video last shit page ni signal jangan benang ni balak sini page kila kai kena kila twist uni kam tu ulah dukut nang ya te uni benne soldering benne air ulah janjar hi ban connect bang hab state bat mai la 500 kitna 578 ni rola su juga la su pendukut wayar nomor ba umdar tu soket ban pendai kemba jong KTM te uni hab su juga hab su connect wayar ye इसको ज़्यादा भी टाइट नहीं कर सकते हो जाएगा ही फरना लियांग थमाई लियांग अब टिप टॉप हो गया ना ये वाला भी ओरिजिनल नहीं है ओरिजिनल में ये ओरिजिनल नहीं वो ये लोग बच्चा लोग और टूटा है हाँ बच्चा लोग ऐसा किया ना दिखेगा मारेगा हो गया ना मेरा tinggal ada mobil change tas and then dah lawan audio break. Thank you, bye bye thank you. Sekian dok dah so lada blood mentah singit scam bakato ke mobil boleh hingga kadam dan problem later on te kai ke bang le mantan dei ke mobil filter tadi about new signal original wala KTM beli ingat hiat uni namar it's all one time invest ma ka durability jong uni unduk ne shi slam ha and plus ka dabur kita duplicate dai setang landu ki lang seap ada dam dai balang seap ru kin duna kalat kin long kembali voltage kum tu komuni bal arem bang layus na do arajar ar pawai man te hado mentam pat lelai ra bor ngasit bo bai sadien te mentana dien pada bangala lekan selainnya ka baik na dien apan phong bikini te ngalabo na new signal skmat te habya be jijai saya ka baik te klang bakan syong karbon baha tu ka mobil then only high revs kan salong long kata nga su smo mga kanya jing smo mga mdi bong baka dei ka fact nya kai te menta back to jinglit bela Sesakawai ngamut benong ipisia ba si 4,000 ngamla muder ba hadu 4,000 subscribers ngan poi mga hakan ni ke YouTube hoy ngala le nadu menswa pade kumta hin nadu usna marajar pau nadu mga thi ni ka bai ngasang le YouTube de itu ki por ngam dan consistency re namar bangalong fokus ya kiwi ki kam te menta bangala poi 10k te ngam expect ru bangan poi hadu 10k mo te whatever video that I put up de binadu comment sim ki bas smart ban pagi ki videos ki jonga te aingo shisha pisia 10,000 ngo ngan ngo tabang ngamla ra ban ngo hadu 10,000 sien ngan ngo tang sisien te ngit skamba uniu cocktail rides menta unla ban provide videos as many as possible also as soon as possible te yai sha ban nga insi akan do opat hakawai kapor hakawai pada video te peace out. Thank you so much for tuning in to Cocktail Rides. Kane ka video of appreciation. Shpani visia ini itu iban tatak bang aswan change ka mobile. Oh my god. Te katang atahi ko signing off Cocktail Rides. Peace out.